Hallo julle, ek is Lalla. Hallo julle, ek is Wayne. Ons is 'n getroude paartjie al die pad van Suid-Afrika wat onlangs onsself vestig hier in Kansas. Waar ons geïmmigreer het en ons wil hê julle moet saam met ons gaan op ons journey, waar ons vir julle al hierdie awesome dinge kan wys hier en wat se snaakse goed ons aanvang. Al die cultural shocks, Ja. mense leer ken. Yes. Ja, so volg ons op ons journey. En die kos en die drinks en alles en die pryse en so aan, gaan baie awesome wees. Volg ons julle. Ja. Cheers, Lalla en Wayne, oor en uit. Lekker man. And your aisle armrests are in the resting position. Please ensure your larger devices, such as laptops, are stowed at this time. You may continue to use your mobile devices as long as they are properly secured. And finally, please check around your seat for any remaining cups, glasses, or any other items you'd like to discard and pass them to the flight attendants as we come to the cabin. Once again, take a look back. Make sure your seat back is upright. Your tray table is up and your laptop